Haka arpusau tarik unok pra arja arpusau ngilala ban pen iya ke kubor halor Kawei ke Shnong ke bahap apa pen ursla constituency ke bala tip kerteng kum ke Shnong urksau habaya day ber ke jingsa dom jongki ya ke jing bom penlong ke dorbar Shnong ya ke dorbar menta la shipos nem AA. Nak jing sem kia bat ke kubor ke bala penmi layo jing tip bah ke arpunyo tarik kula lengkot arja arpusan urang ba Shnong jong ke Shnong ula penlong ke dorbar hendrei kam sem la penhun ya ki babun ki Paidbah namar ka kombu kendon jong u ke bala penlong ru ya ki ban penpau ke jing persya bat ban rai pen sange ya ke jing yalang kum ta ban sungutu khamsha halor ke ai ke bala penlong ki ni ki Paidbah ban persya ke dorbar na kaliang Shillong Mail ula yo ban yakran bat uba prangkupar thaba uwe na ki nongsong Shnong ubla penpau ba Rangbah Shnong haswa ban long ke dorbar ula be briuswa namar bala rai da ke isi ban sya tang ya we Rangbah na Kawei ke Ïing ban shong ha ke dorbar bat ban benrap ba ka dei ke bamla ban priang bat ka long ke ba pen ken ya ka an nalor ka taw lo ang ru bakum ke Shnong kan salet ra ya ke ne jing le Rangbah Shnong Shah Ïing kasari Nagle jongi Paidbah Kyrwoh sinem na kata dobar tumlong. Ni kuwa ya kata hok bagi jing Shah. Bagi kuwa ru kata dobar ka bas posun Kyrwoh sinem bagi yatai ya hok. Hendrai kai ba jam tang sabe na ko indoba. Right for right. Kai ka bas ya baga pulong yang iru ni Paidbah bahaning dom ai ni kata dobar ni ya cuma. Down. Nak jing nula urung peniat nak dobar rengkat ni tu inu pediang wala pesangek nak dobar. Bat na dia ka singi ro ong anapi. Paidbah no Shnong. Ba nubet anang lek start no kem kejam ke besar apa jong Shnong. Lemtan nagaliang mai ki Paidbah. Sami da umop. Misalnya nak no ke bem kam tame bat nagaliang mai ron tia ka singi bat tia ka sekan tia ka minit. Sim gara Rangbah. Nyudai long brau sa pi. Palai lek nya pi. Biang tan. Kumulai sibe nang jing lemlang. Yetrilang. Ïing sia don kata jing sneu si lali jing sneu khusai haga jemut kan namar ba kini gi bajia kumne kampan yu don nu mensua te long ni suye song bek ni yawan bek haga habalong ka dorbar langim yo hi ban keren ru ringi song lang ha ka dorbar namar ting ni don hi ka jing kwa ru ban ya don lang ha po ka dorbar an rei sisa ka don pandai ba ngim yo ban ya keren lang ringi kwa ban don ha ka dorbar ken rei ha ka ne pada mentang ayu i bagi irung ba Shnong irung Shnong ru ayu i ba idei ban i ban chong pat na Omdai do persya ni ai lak bekenya ka dobar sekman. Timo marsen sedang ka dorbar, nakaliang udah orang ba ube beri una ba wong bet ba kitu kibawan arung langut na Kawei Ïing kita ben ni no ombit ben syong ka dorbar jadi saya ka dorbar kasi ka dei ka person sejrong ni gimana ka person sejrong ti ya kata kan Paidbah menu ayu ta hadin tu bangi nakaliang jong ngin pediang lai mi no sabar nakaliang jong ki don tang 10% ni kata kimut don pusip ka dorbar ti hatu pan nakaliang jong ni nimban si ban ya halai yu kan protes dah tu kan bon sangat sundan ni dorbar kumda tikmut kumulong mentang mo kene dorbar menek la pensangek ha ada pensangek ulabu tarik ban khot diang nambu na ya memang kaning ni nak sejurong katarik ko mulu su tarik ke bat menehi ni baru hin nagliang ki panjang Shnong yap na dawo yu Rangbah Shnong ta ai bakan ka kumut hilik cakut kakut kan ngin lalu cak sing la pakha kalau tu jing penken tu menehe orang banjir bitang wina Ïing pi hilik cakut terus mentang la ko na dawo Rangbah Shnong kamu ngin le cakut kan seban pagi kita berkhat Habatin, Paidbah ki kishap, plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingbah ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.